Igcokama selenze elidume ngazo. Sanibonani kuphina kuphi lapho nyakhani lombuso njengamanje kubonelana-ke umathinto acebisa intombi zimqomela amahlakha abanye zibaqomela imali thebobazi ngena kwethu ngaba usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi usipresse usubscribe ushare uphinde ucomment okukhulu nakho konke-ke sicela ukuthi upresse laphana-ke u-thanks button uma-ke kuwukuthi usunalo ulwazi lawo kanti-ke uma ungenalo ulwazi uyathenga laphana ibhili ka-R10 bese-ke usisendela khona la kwi-Guluva TV just ukubonga nokuxhasa i-TV yethu esakhula ngane zakwethu igcwama elisha sithe impela sekusabala ukuthi hhayi lizohambisa inkomo laphana ka-AKA njengoba-ke sebenze iy'thombe abantu ezinye zibhale ukuthi gudlu ezinye zibhale ukuthi SK kanye-ke no-Chillies laphana-ke behambise inkomo ka-AKA kanti-ke igcokama zange lize likhulume indaba yokuhambisa inkomo laphana kodwa-ke lifake isithombe samqumela selithi-ke rest in peace Mqumeni namanje akukholakali ey'ngane zakwethu uzokhumbula ukuthi zinkulu ziningi iy'nkulumo zabantu-ke abaphosta umuntu uma eseshonile kodwa-ke ngiyafisa uzuvula kungakhohlwa-ke kungilandela ey'nkundleni zokuxhumana be-Twitter, Instagram phinde kuzoba u-Facebook phinde kuzoba wona-ke u-TikTok uthi @Mathinta Cebisa noma uthi @Guluva TV lapho khona-ke uzothola mina kanti-ke ngabe ufuna ukuveza umsebenzi wakho uthi 079 841 41463 siyabonga.